mnifate mzuri, msije kusema ke Top Dog ya kusema na walete pesa zilishaingia, komanda region alishakula pesa. Nyuma yaho abakuru babo babohereza mu nundi muri abice by'indondo ya Bijombo, muri abice bya Mitamba. Ubwo FARDC Barundi bazamutse muri misozi bakazamuka kugira ngo baje kugaba ibitero kundi kungabo zatwirwanaho intare za Sarambwe ziri hari muri misozi yuremye Uvira ariyo hari ya za Mitamba, Kirungwa, hari Muhonde n'Abiziba. Aho hose rero leta Kinshasa yaravuze ngo eka tuzamuka cyo gutera ibitero hari haruguru. Bashitse mu nzira niko nundi kuita barasagura amasasu kugira ngo yerekane ko barwanye. Nyuma yabwo nibwo bahise bagarukira mu nzira bereka leta yabo cyangwa bakuru babo ko bagize gute bagabye ibitero barwanye. Rero leta Kinshasa yaherekejwe n'ingabo za Gumino, ingabo zo kwa Koboyi. Igitondo ciza kuri mwese mukurikiye amakuru muri kino gitondo cuno munsi itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Tubaye ikaze mwebwe mwese mubyutse neza mutegereye amakuru muri kino gitondo cuno munsi. Ni kuwa mbere, tubifurize n'icumweru ciza kizabere ciza c'umugisha ku bantu bose batangiye kino cumweru bagiye mu tuzi cyangwa se mu mirimo yindi itandukanye mu buryo busanzwe bw'abantu. Mugire icumweru ciza, mugire n'uwa mbere mwiza aho muri hose atandukanye ku isi, yaba ari murenge cyangwa se muri Kongo muri rusange yose, ndetse no muri kontinent zose zigiye zitandukanye z'isi. Wowe udukurikiye uri ahatandukanye ku isi, tuguhaye ikaze kuri The King TV, ndetse tukwifurije n'ibihe byiza. Tunasaba kugira ngo nimba ari bwo bwa mbere mugeza numukore subscribe kugira ngo mutangire mubone amakuru n'ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi. Tugiye kubagezaho amakuru muri kino gitondo cuno munsi. Amakuru yatugezeho turaza guhera ku munsi w'ejo tubabwira uburyo akarere kiriwe ndetse nuko karaye. Tuze kubabwira nuko babyutse muri kino gitondo cuno munsi. Turaza guhera nk'ibisanzwe hano mu Minembwe, tuze kugera za Gipupu, tumanuke tugere ku Ndondo kubera ko hari amakuru menshi ku Ndondo, naho tuze kugera mu bice bya Fizi na Baraka, ndetse tuze kugera za Uvira ndetse no mu Rusenda, naho turahagera tubabwire ibiri kuvugwayo. Tuze gusoreza amakuru yacu mu murwa mukuru Kinshasa nkuko bisanzwe. Rero amakuru yacu tudatinze, reka duhere hano mu Minembwe. Duhere ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo wari ninga cyangwa se ku cyumweru bagiye gusenga. Abaturage barasenze rwose ku bwinshi kandi barishimye cyane mu bantu. Ngira ngo kuva ibi byaba amahoro yaba ari mu Minembwe kubera kwishima ndetse no gusengera hamwe, bari mu kubura nkuko babigenza kubera ko bari mu gusengera hanze. Ngira ngo amateraniro y'ejo yabereye hanze, abaturage bishimye cyane ndetse barasirimbye. Wari umunsi w'amashimwe aho abapasiteri ndetse n'abakristo bari gushima Imana ikomeje kubagirira neza. Bimwe rero mu byo bavuze yuko buri ku cyumweru cyangwa se buri munsi bazaza baterana ari ku cyumweru, cyangwa se undi munsi babugiriwe amahirwe yo guterana ari benshi, bazaza bashima Imana bagatamba. Ngira ngo murabizi yuko bari mu gusirimba bagatamba amasaha arohe akarenga, cyane ko amasaha yabo yari asanzwe yo kurangiza ari 6:30 saa 7, ubu bari mu kugeza saa 9 bakigushima basirimba bashimira Imana ndetse bashimira natwe Rwanda na AFC imaze kubageza ku mahoro ameze gutyo. Twavuga ko arambye kubera ko umuntu arabyuka akabasha gukora ibikorwa byose abandi bantu bakora ku buryo budasanzwe. Twababwira n'uburyo muri bya bihe by'intambara hari umugabo yavuze yuko ngo iyo bumvaga akantu gakomye cyangwa se nk'ibido ryikubise hasi, cyangwa se kwa kundi imbe bishobora guca mu nzu hakagira ikintu cikubita hasi nk'isahani, abantu barikanga bakavuga ngo intambara irabaye cyangwa se turarashwe cyangwa se batwinjiriye mu nzu. Ariko kubera amahoro bafite ubu ngubu, ijerekani ndasigaye ryikubita hasi bagahumurika bakihangana, cyangwa se isahani bakavuga ngo ibyo turabizi ko ari isahani nta kibazo kibirimo,
muhumure nta kibazo kibirimo. Rero hano mu Minembwe bari mu mashimwe umunsi ku munsi, cyane cyane ku cyumweru baba bahuye ari bose bashima Imana, babasha nyine kuganira ku buryo byari bimeze kugeza muri kino gitondo. Rero mu nkengero za Minembwe hose hameze neza, abaturage bari gukomeza gusana ibyasenywe n'umwanzi ndetse no gukomeza gushaka uburyo bakwiteza imbere, cyane ko amasoko ubungubu ibikoresho byose barabibona, ibikoresho byo kubaka amazu cyangwa se ibyo kurya n'ibindi byose byo kwiteza imbere. Ibintu bimeze neza muri Minembwe muri kino gitondo, nta kibazo na kimwe gihari, bameze neza. Twambuke tugereza Gipupu. Gipupu ku bantu bashobora kuba batazi za Gipupu ni hakurya ya Rwerera cyangwa se abantu batazi Rwerera, nyine ni Rwerera n'itandukanya ngira ngo ni Mibunda n'ico hagati, cyane ko kubera ko guhera za Ruhemba natekereza ko hashobora kuba habarirwa mu Mibunda nimba ntibeshe, uvuga ngo hirya za Ruhemba niho mu Gipupu ahangaha tuvuga. Rero hashize ubwa mbere hari hafashwe, ngira ngo mwumvishije umuafande urihara ndetse na afande Kamasa nawe yagize icyo avuga yuko hariya bari bahafashe bwa mbere basa nk'abagiye mu marango yaho. Ngira ngo murabizi kuko umwanzi yakomeje kwinjira, akinjirira za Kabara aciye ku Kimanga gushaka kugira kwiba abaturage amatungo yabo ndetse no kubagirira nabi, ariko kubera ko nyine bari bazi yuko umwanzi ashobora kuba yagirira nabi abaturage, biba ngombwa yuko bongera kandi bakubita umwanzi, binjira kandi muri Gipupu. Ku munsi w'ejo rero ku cyumweru twabonye afande Rugabo agira icyo avuga yuko binjiye muri Gipupu ndetse hari uduce twinshi bafashe na Gaseke ku bantu bahazi, ndetse amakuru bavuga yuko bashobora no gukubita umwanzi winjiye no muri rira shamba Forêt Equatoriale. Bivuga yuko bashobora kuba barakurikiye umwanzi urimo hano kugira ngo bamukubite bamujyane bamugeze kure cyane, niko biri kuvugwa. Gusa ntabwo nahamya neza 100% yuko binjiye ishamba gukurikira umwanzi, ariko icyo mpagazeho neza nuko Gipupu yose abaye libere kugeza za Kaseke. Ndetse nimba mwarakurikiranye abantu bakunda gukurikiranya imbuga nkoranyambaga, cyane cyane urukuta rwa Twitter cyangwa se X rwahoze ari Twitter, bakomeje bandika bavuga yuko bifuza yuko abaturage bari bateza Gipupu bakongera kandi kuza bagatura, cyane ko bari mu kugira imbogamizi yo gufata uduce tumwe na tumwe twa turi mu mwanzi, ariko abaturage barahunze nta barimo, bigatuma nta mpamvu bari aho ngaho. Rero ni na mpamvu bari basa nk'abasubiye inyuma muri cage bari bafashe za Gipupu, biba ngombwa yuko nyine basubira inyuma, ariko kugeza ubu ngubu Gipupu imeze neza, iratuje, iratekanye rwose, amadu bayiryamyemo ndetse irimo umutekano wose, nta n'akantu kari gukoma, kubera ko abahacungiye umutekano bakomeye cyane kandi bakomeje kurindira umutekano mu buryo nta mwanzi ushobora kongera kandi kwinjira ngo agerageze kwinjira muco hagati, haba ari ku Kabara ko kwa Muhebera, nkuko mwari mwabyumvisha minsi yashize yuko umwanzi ari gukomeza kwinjira agamije kwica abaturage ndetse no kunyega inka, nkuko bari babikoze mu minsi yashize. No kuvuga ngo ameze neza, ico hagati kimeze neza ku Kabara na za Mikenke na za Mikarati. Ubu ngubu rwose abungeri niho baragiye bameze neza, za Rwitsankuku na mahoro, nta kibazo na kimwe kihari. Ni ukuvuga ngo bino bice byose kuva ku Ndondo kugenda ukagera za Minembwe haratekanye, amadubu n'intare niyo aharyamye, nta mwanzi n'umwe ushobora kuhinjira cyangwa se kugerageza kuhagera, kuko rwose bamumerera nabi nkuko babitangaje. Turaza kuva muri bino bice twerekeze za Poezero ndetse no munsi ya za Poezero. Amakuru avugwa nuko twari twababwiye yuko hari amakuru avuga yuko za Mutambara mu bice bya Kanguri, Babinja, Inagiheri ndetse no kwa Shefu Rusema, Ikirumbi, hose muri biriya bice biravugwa yuko ku munsi w'ejo hari muri biriya bice bya Mutambara hari ubwoba bwinshi cyane, abaturage bake bari bahasigaye
bake cyane kuko abandi bose bagiye begera ino mihana yegereye na za lake Tanganyika. Benshi bahungiye munsi ya za Baraka, abandi bakomeza baja za Uvira, ndetse abandi bari hano za Baraka benshi cyane kubera yuko bagize ubwoba bwinshi. Ndetse radio ya hano Fizi yari yatangaje yuko abaturage ngo bari kugirirwa nabi, ariko abaturage benshi basigaye, bamwe mu basigaye bacungirwa umutekano rwose kandi bameze neza. Bamwe bagiye bavuga yuko bashima Imana. Gusa abaturage benshi barahunze. Ni ukuvuga ngo Kanguri imeze neza, za Mutambara nubwo bivugwa yuko umwanzi ari kwitegura. Ni ukuvuga ngo iyi coalition iri kumwe na FARDC ikomeje ngo kwitegura mu buryo ngo bashaka kongera gutera, ndetse biranavuga yuko ari igitero kindi cavuye i Burundi cambutse gishaka kongera kuja gutera muri bino bice bivugwa yuko haryamyemo amadubu n'intare. Gusa amadubu n'intare ku ruhande rwabo bakomeje kuvuga yuko biteguye ndetse bakomeje umugambi wo gukomeza kuribera ibice bimwe na bimwe birimo umwanzi. Abaturage bamwe rero benshi mu batuye bino bice abazalendo bakomeje kubagirira nabi, kubica ndetse no kubaka ibyabo kubera ko bivugwa ko bashobora kuba bafite inzara ndetse batari no guhembwa. Akaba ariyo mpamvu rero bakomeje gukora ibyo bikorwa by'urugomo, ndetse abandi baturage bakavuga yuko bifuza ko AFC ishobora kuba yagera muri bino bice barimo kugira ngo nabo babere imbere, babashe kuba babona amahoro cyangwa se kwishira ukizana. Cyane ko bakomeje kuvuga yuko ahantu hose amadubu n'intare bageze bakomeje kugira amahoro ndetse n'umutekano mu buryo bakora ibyo bakora byose bimeze neza nta kibazo. Ni ukuvuga kuva hano za Mutambara kugenda ukagera za Baraka biravuga yuko ari mu mutekano muke cyane. Abaturage bafite ubwoba mu buryo bukomeye cyane. Gusa amakuru twakiriye twebwe nuko bigicecetse cyane, ariko amadubu n'intare biteguye yuko umwanzi ashobora kuba yabyutsa umutwe bakawukubita nk'uko babyivugira ndetse n'uko babishaka. Amakuru yacu tuyakomereza hano za Rusenda. Ku munsi w'ejo ngira ngo twababwiye yuko hari ubwoba bwinshi cyane, ndetse abaturage bakomeje kumvikana bari kwiruka cyane, biruka bavuga yuko batewe, ndetse banavuga yuko AFC ngo iri hafi yabo. Nanjye ndagusubije cyane. Wabyutse neza? Tubyutse neza, turamahoro, tushima Imana. Natwe twabyutse neza na mahoro. Ndatekereza twakwinjira mu makuru tudatinze. Katuje makuru yacu yo muri gitondo. Nunsaza nundi musozi miremire y'Umurenge tuyahere nundi mu karere ka Bijombo cyangwa Indondo ya Bijombo. Tubabwira ko hifashe muri aka kanya. Ni nyuma yaho leta Kinshasa ikomeje gupanga nundi urugamba cyangwa gushaka uburyo bwose yakwigarurira akarere kose. Ni ukuvuga ngo bananiwe Minembwe barazamura amaboko uyu munsi. Rero nyuma yaho abakuru babo babohereza nundi muri abice by'Indondo ya Bijombo muri abice bya Mitamba. Ubwo FARDC Barundi bazamutse muri misozi bakazamuka kugira ngo baje kugaba ibitero nundi ku ngabo zatwirwanaho intare za Sarambwe ziri hariya muri misozi yuremiye Uvira, ariyo hariya za Mitamba, Kirungwa, haramuhonde n'Ubabiziba. Aho hose rero leta Kinshasa yaravuze ngo eka tuzamuka tuje gutera ibitero hariya haruguru. Bashitse mu nzira niko nundi kuita barasagura amasasu kugira ngo yekane ko barwanye. Nyuma yabwo nibwo bahise bagarukira mu nzira, bereka leta yabo cyangwa abakuru babo ko bagize gute bagabye ibitero barwanye. Rero leta Kinshasa yaherekejwe n'ingabo za Gumino, ingabo zo kwa Koboyi, bari bajanye barazamukana kugira ngo nundi bagende babereka inzira muri rabice kuko nibo basanzwe bahazi. Rero aya makuru rero waba uyazi mbara muri mukuru? Yego, wenda uko nayumvishije cyangwa se uko nayahawe n'imbone zacu ziri hariya, ntabwo ndi bujye kure y'ibyo uvuze. Gusa n'uburyo cyangwa se strategy y'umwanzi ari gukoresha kugira ngo abashe kuba yatanga gahuge hagati ya AFC cyangwa se amadubu n'intare za Sarambwe.
ngira ngo ibi bintu ntibabitangiye uyu munsi, babitangiye kuwa gatanu ubwo babonye uduce nka za Kanguri, za Mutambara ndetse na za Fizi abaturage bamaze guhunga ari benshi cyane, ndetse n'ingabo zabo bamaze kubona yuko zimaze kunanirwa urugamba zisubira inyuma zigana muri za Baraka, ndetse n'abarundi basubira inyuma ku bwinshi. Ngira ngo urabizi yuko hari amaka y'abarundi yari ari hano za Kanguri. Ni ukuvuga ngo imihana yose ya hano muri bino bice byo mu Mushasha yose yaragiye ariho amaka y'abarundi. Rero bamaze kubona yuko, ngira ngo urabizi hari ukuntu bari kurasa ku madubu basa nk'aho bayiyenzaho amadubu. Rero biba ngombwa yuko abamanukira ndetse arabakubita mu buryo batangaje uduce tumwe na tumwe bagenda bakontorora. Rero bakimara kumenya yuko imbaraga zabo zarangiye, bakabona yuko ibice byose bimaze gufatwa, ndetse Felix Kisegeti biravuga yuko yabagira inama ari kumwe na perezida w'u Burundi, arababwira kugira ngo babashe kuba bakwigarura uduce tumwe na tumwe bagiye bakwa, ari uko babanza kuba bafata imbaraga zabo bakazishira ahari intege nkeya, cyangwa se aho AFC ishobora kuba itari kureba cyane. Ni nayo mpamvu bagiye wumva za Gipupu bashaka kwinjira kugira ngo bongere kandi binjire. Ngira ngo urabizi yuko za Kabara bari bashaka kwiba inka, ariko amadubu bagasanga ari maso. Amakuru rero ari hano ku ndondo ya za Mitamba nuko guhera kuwa gatanu bari bavuze yuko bagomba kohereza igitero kikazamuka hano za Mitamba kugira ngo kibe cyabasha nyine gutera ingabo z'amadubu ndetse n'intare ziri hano za Mitamba. Gusa amadubu yabimenye kera. Ngira ngo urabizi ko ari uburyo bwa tekinoloji umuntu agomba kumenya amakuru yawe. Ngira ngo urabizi ubuspy nawe bamenya amakuru yuko bashaka gusa kuba babateza za gahuge cyangwa se distraction. Biba ngombwa yuko babareka nabo kubera ubwo bari bafite bakiri mu mashamba, babanza kurasa bataragera za Mitamba, bararasa barangije kurasa basubira inyuma bitewe n'ubwoba bari bafite. Amadubu rero arababwira ngo mubareke, nibazamuka tuzabahereza ikibakwiye, ariko mureke bakomeze barase. Gusa byaje kuba kubera yuko amadubu yari yiteguye, babonye uburyo amadubu yipanze, baravuga ngo iyi ntambara ntabwo twayitsinda, ndetse uko twatekerezaga yuko dushobora kuba twashira imbaraga zacu hano, naho bariteguye kandi bameze neza. No kuvuga ngo umwanzi yashatse gutera mu nzira zose, aturutse mu nzira zose yifuzaga, yumvaga yuko ashobora kuba yatera agafauru, cyangwa se akaba yabona inzira penetra nyine, akaba yakinjira mu bice birimo abaturage b'Abanyamurenge, baza gusanga ari amabuye kandi bitakunda. Rero amakuru arano za Mitamba nuko baraje bararasa, n'ejo barazamutse bari mu bibira bararasa, ndetse barikanga kubera ko barasha batandukanye, bikanga yuko babasubije, biba ngombwa yuko basubira inyuma barahunga. Ndetse kuri ubu ngubu muri kino gitondo bashobora kuba bari za Uvira bitewe n'ubwoba, cyangwa se za Gafinda n'ibindi bice by'iyo ngiyo fo bijya mu Mushasha. No kuvuga ngo amakuru ahari nuko amadubu yatsinze kandi ubwoba rwose bwarashize, kandi abaturage bameze neza, bakomeje gushimira amadubu n'intare, ndetse n'ejo barasenze bashimye Imana yuko amadubu n'intare bakomeje kubarucungira umutekano. Nayo makuru bwana munyamakuru ari hano ku ndondo ya za Mitamba. Urakoze bwana munyamakuru. Urumva ko twirwaneho n'undi ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igarure umutekano umusozi miremire, haba ku ndondo ndetse na Rurambo. Kugeza ubu ni amahoro. Aho tubasha kuvugana nuko batubwira ko Rurambo itekanye, gusa icunzwe cyangwa icungira umutekano natwe twirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe, kandi ingabo zihagaze neza ku rugamba. N'undi tunyarukira n'undi nkuko wari bivuze, tunyarukira n'undi muri Minembwe. Muri Minembwe kugeza ubu muri iki gitondo barakinguye, barabyutse abantu benshi. N'undi murabizi ko gahunda z'ubuzima busanzwe zatangiye nyuma yaho abatabazi bakuye umwanzi muri Minembwe agahunga akerekeza muri bice bya Point Zero ndetse na za Kanguri n'ahandi hatandukanye. Ubuzima bw'abaturage batangiye gutangira gushakisha ubuzima, arabacuruza ndetse n'abahinga ndetse n'abaje mu nka, mbese birakorwa nkuko byari bisanzwe mbere ko imirwano iba cyangwa urugamba rwatangijwe ni leta Kinshasa. Ubu rero abaturage bakomeje n'ubundi gushakisha ubuzima ndetse n'indi mihana itandukanye
bari baravuye mu byabo batangiye gusubira mu byabo. Iriya mihana za Gakenke, imihana za Irundu, za Rubemba, za Karungi, hose abaturage bagiye kugenda basubira mu byabo, ndetse na za Gitavi ya mbere n'iya kabiri, aho hose baragenda bahunguka baje mu matongo yabo. Baravuga ati ntabwo tuguma aho twahungiye kandi twabonye amahoro, ahubwo tugomba kuja mu matongo yacu tugatangira tugashakisha ubuzima busanzwe, nubwo amazu yacu bayasenye, nubwo imyaka yacu bayitwitse, ariko kandi tugomba gusubira twaje kubaka iwacu. Ariko kandi abaturage baracafite imbogamizi, basaba ubufasha hirya no hino kugira ngo barebe ko bafashwa, kuko amazu yose yarasenyutse. Umuntu ufite inzu wenda ashobora kuba wenda hari inzu yasenywe hagasigara gusa icyumba kimwe n'undi gisakaye, ahandi hose ni kumurara. Urumva ko imvura iguye imvura ikomeye, urumva ko abaturage baburaho bikinga. Rero muri ubwo buryo abaturage bagenda basaba ubufasha hirya no hino kugira ngo barebe ko babona uburyo batangira kubaka bagasubira mu byabo. Ariko kandi abaturage barasenze ahari ejo, bashimye Imana ikomeje kubatiza amahoro, agahenge, ndetse nyuma y'aho abayobozi ba FC23 baje mu Minembwe bakabahumuriza, barabwiye ngo mwebwe mugende mujya musinzira, ntimuzongera kumva urusasu muri kano karere ka Minembwe, mugende muzane iterambere, muze mukore ibikorwa bitandukanye, mwubake, naho urusasu ntimuzongera kurubona, muzaza murwumvira kure kimwe n'abandi bari kure, bari mu mahanga, muzaza mushaka amakuru, mubanze gutelefona na telefone kugira ngo umenye amakuru agenda vuba. Rero abaturage batangiye kubibona aho urugamba rukomeza rwerekeza Mushasha, kuko abaturage n'undi bo Mushasha babazaga amakuru ngo se mu Minembwe bimeze bite. Abaturage ba Minembwe nabo bari mu kubaza ngo se Ifizi bimeze bite, Gipupu bimeze gute. Rero ni nk'ubwo buryo abaturage bakomeje gushimana ko ikomeje kubatiza amahoro muri kano karere ka Minembwe. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Wenda nkunganira hano mu Minembwe kugeza ubu ngubu muri kino gitondo cy'uno munsi, ngira ngo urabizi ko dutanga icumweru ca 4, ariko kwezi Minembwe irimo amahoro ndetse imeze neza. Ni ukuvuga ngo mu bice byose bitandukanye ibikorwa bya bindi byari bisanzwe bikorwa, ngira ngo si ubwa mbere abaturage ba Minembwe basubiye mu byabo, abari batuye haba ari Gakenke cyangwa se he mu bindi bice byose bitandukanye. Ngira ngo urabizi yuko n'isoko rya Minembwe ryari risanzwe riremera ku Kiziba, ariko kubera izi ntambara bari barihinduye. Ariko kugeza ubu ngubu ku wa gatanu ngira ngo nibwo bwa mbere baremeye ku Kiziba, ngira ngo amahoro yabaye amahoro, ibintu byose byasubiye nkuko byari bimeze, nubwo wenda hakiri ikibazo cy'ubukene. Ngira ngo urabizi mu bihe by'intambara, ngira ngo urabizi ko hari hashize imyaka hafi 10 bari mu bibazo bimeze nk'ibi ngibi, ariko by'umwihariko umwaka n'igice intambara yibasiye Minembwe. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo ya bwana munyamakuru, Minembwe birashoboka yuko nyuma y'undi mwaka umwe izaba imeze neza kandi bamaze kwiteza imbere mu buryo bushoboka, nubwo harimo ikibazo cy'ubukene, ariko ibintu byose bimeze neza, bimaze gusubira mu buryo, kandi bakomeje gushimira AFC ndetse na Twirwana cyangwa se MRDP ku bikorwa byiza bamaze gukora. Rero tukiranga ngira ngo twova muri bino bice bya Minembwe, za Gipupu, ngira ngo sinzi nimba amakuru ufite za Gipupu yandi, ariko wenda twekeza muri Gipupu. Murabizi ko ntibeshe neza uyu n'umunsi ugira wa kabiri intare zasamwe n'amadubu ari mu karere ka Gipupu. Ni nyuma yaho Kinshasa igerageje kuza kugaba ibitero ku ntare zasamwe n'amadubu ziherereye hariya mu Mikenke, hayobowe na Colonel Mitabu, aho bundi bari hera muri abice. Ariko leta Kinshasa igerageza kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo ize irase abaturage bari hariya mu Mikenke. Rero niko Twirwana wese igira gutikora byose, irukana umwanzi, iramukubita, imugeza n'ubundi hariya n'undi Gipupu, iramutambutsa arahunga, aho bafashe
Gipupu bafata Giseke ndetse bakaba bakomeje berekeza imbere. Madubu yavuze ko agomba kwinjira muri Forêt Equatoriale ndetse bagakomeza birukana umwanzi. Urumva ko umuvugizi wa MDP turwanaho avuga ko Gipupu na Giseke byafashwe, asaba abaturage gusubira mu byabo. Ni ukuvuga ngo mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X yavuze ko yatangaje ko mu butumwa bwe yavuze ngo kandi ko ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi FDL nabo yise za katakataka aribo bazarendo basuye inyuma berekeza mu ishyamba ya Forêt Equatoriale barahunga, kandi akabasaba n'undi abaturage bari barahunze gusubira mu byabo mu midugudu yabo nk'uko bari basanzwe n'undi bayirimo. Ubu rero akarere kose ka Gipupu karimo amahoro, Amadubu akomeje gucunga umutekano, kandi baravuga ko isaha yose aho barwaye gusa barwaye ibibogobogo, barwaye imitamba ndetse n'utundi duce kugira ngo babashe kuba bagera muri Fizi. Kandi Fizi nayo isaha yose nayo ishobora kuba tumbe kuko bakomeje kwikanga Amadubu n'Intare, bakaba alert, ukabona abantu barahunze, ari abazendo bagahunga, ari abaturage bagahunga kubera kwikanga gusa, bakumva ko turi banukira amaze kugera muri Fizi bwa n'abanyamakuru. Hari amakuru yandi nshaka yuko wenda twasesenguraho tuvugaho bitewe n'abazalendo uburyo bakomeje kuvuga. Ku munsi w'ejo numvise audio y'abasirikare b'abazalendo ndetse bakuru bavuga yuko ngo FARDC ishobora kuba yagambaniye Yakutumba ndetse ishobora kuba yagambaniye nyine abazalendo gusa bikavuga yuko ngo AFC cyangwa se MRDP ngo batanze amafaranga kugira ngo bica Kutumba. Ni mu gihe ejo bundi igihe radio ya Fizi yatangazaga yuko hari abaturage bari kwicwa ngo bishwe ngo na MRDP, bikavuga yuko ashobora kuba ari watanze iryo tangazo ko babivuga, ndetse mu bantu benshi babivuze bakaba bafite ubwoba barabuze iyo bahungira. Rero bikavuga yuko FARDC ishobora kuba itarashimishijwe n'ibintu bimwe na bimwe yagiye avuga asa nkaho yitije ubuyobozi bwabo. Yango urabyumva. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihari nuko hashobora kuba intambara hagati ya FARDC ndetse n'abazalendo. Ngira ngo urabizi ko yanatangiye kera, basanzwe batumvikana no ku mabariyeri, ngira ngo wabyumvisha yuko na za Baraka na Fizi na Baraka ngo bahashize amabariyeri menshi cyane kabisa y'abazalendo na FARDC. Rero amakuru ari kuvuga muri ibintu bice bitandukanye nuko ashobora kuba hagiye kuba intambara hagati y'abayakutumba, kuko ngo yiteguye yuko umwanya wari wose aba FARDC ashobora kumugirira nabi. Urumva yaba intambara nayo bwana munyamakuru? Ndakubona rwose. Urumva yaba intambara? Ni ukuvuga ngo bano bazalendo ibyo byose icyo tubona uko aho bigana nuko umuzalendo na FARDC bazakuzanyaho, bazarasana kubera ko batari kwizerana. Urumva ko abazalendo bonyine ibo ahubwo bari kuvuga ati ni gute bashaka kwica generale wacu. Yego. Unarebye kandi urabona ko n'abazalendo ubwabo bonyine ntibumvikana ubwabo bonyine. Hari igice kimwe cy'ababembe nacyo kitumvikana ubwabo bonyine. Mbese polisi yose muri bonyine ntabwo bahuza, dore ko n'undi leta Kinshasa yagiye ikuraho ingabo zabo mu telefone, ibakuraho ikata network Ifizi, abaturage bararamika sinigute mudukupira network. Izo ni byisika niba abasirikare banyu batanga amakuru ku mwanzi, twebwe abaturage twe dushaka gukomeza ubuzima bwacu kuko bumeze. Ariko kandi urumva niba Fizi bamaze gushiraho bariyeri, urumva ko ni ikigaragaza ko hari akavuyo gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo isani yose bashaka kuzanyaho, cyane cyane aho biri kugana umuzalendo azarwana na FARDC. Niko ngiye mbibona kuko bakomeje kwitanya abamwana. Ni ukuvuga ngo abazalendo bari mu kubwira FARDC ngo nibo bari mu kubagambanira, kandi mukatubesha ngo twe tuje imbere, hanyuma twe twaje imbere akaba ari twe barasa be mukamwahunze kare. Bigasaba ko n'ubundi abazalendo bata n'undi ikizere kuri FARDC. Ariko kandi FARDC yo n'ubundi mu busanzwe bwabo nta mutima bagira,
ibo bazaba bati ntago niho rwo gupfa niba barumvisha urusasu nibo bahita bihungira direct bagakiza amagara yabo. Abazalendo ngo ushaka kwikana umunyarwanda akaba aribo basiga ubuzima bw'abanyamakuru. ngira ngo urabizi yuko n'abarundi ba claiminze icyo kibazo bavuga yuko FARDC nta kintu ikora ahubwo ngira ngo intambara yerutse kuba ejo bundi barababwiye ngo baje imbere. Abarundi babwiye FARDC barababwira ngo muje imbere twe twaje kubaranforsa cyangwa se kuba supportinga, ariko bitavuze yuko ari twebwe tugomba kuba ku rugamba imbere. Ariko FARDC ikomeje kugira ubwoba. Tuve hano za Baraka na Fizi yakomeje kuvuga amakuru menshi kugira ngo tuze gukomeza gushaka andi makuru tuza guhereza abakunzi bacu. Tugera hano mu mujyi wa Uvira naho bivuga yuko ari kuzamo abimukira benshi ndetse harimo n'umutekano muke w'abaturage cyane ko bakomeje kumva ngo amasasu menshi cyane. Abazalendo cyangwa se coalition iri ku ruhande rwa leta bwana munyamakuru bakomeje gukora ibintu bisa nkaho ari urugomo kandi babikoreye abaturage, ndetse abaturage bagakomeza kuvuga yuko ahubwo byaruta yuko hazaho abandi basirikare kuruta uko abasirikare b'abazalendo na FARDC bari hano, kubera ko bararasa cyane abaturage bakabura ibitotsi mu baryamye mu ijoro, ndetse bakanakora n'ibindi bikorwa by'urugomo aho bahohotera abaturage bakabambura ibyabo. Ngira ngo nanakubwiye yuko mu minsi yashize hari umutwe wundi wari uri hano w'abazalendo n'aba-FARDC biba abaturage kandi utatanga ico bagusabye bakakwica mu buryo bubi, hahandi bagutema umutwe. Ngira ngo hari abasore muri kino cyumweru cyashize bagera kuri 3 batemwe imitwe babata hafi ya Karyamabenge. Urumva ko hano muri Uvira hari umutekano muke cyane ushoboka, ndetse n'abasirikare batsinzwe bakomeza kumanuka bavuye za Fizi, ndetse n'inkomere nyinshi zikomeza kuza hano n'abavuye mu misozi miremire bahunze kubera ubwoba. Biravugwa yuko bakomeje guteza umutekano muke hano muri Uvira. Sinzi nimba hari andi makuru wowe ufite hano mbere yuko twinjira mu murwa mukuru Kinshasa. Urumva ko icyo navuga nuko kunganira buke gusa nuko muri Uvira kwera umutekano mukeya uhari, banahawe n'amasaha batagomba kurenza kuba bageze mu mago yabo. Ari abamotari, ari abacuruzi, ari abakora mu tubare, abo bose bahawe amasaha ntarengwa ya 12 umuntu wese agomba kuba yageze yasubiye mu mazu yabo, kuko ngo bashobora kwinjirwa isa yose n'anzi bagatinya ko n'undi bagomba kuyote bagomba kuja mu mazu yabo bagataha. Waba ukora iki, waba ushinzwe iki, aya masaha ugomba ko batashe. Niba kandi tudutsikore twumuje kwica abaturage, tujana intwaro tukica abaturage, tukijira abaturage mu mazu yabo. Ariko kandi ivyo rero hari ubwoba muri Uvira nubwo bakomeje gucera ko hari ubwoba bwinshi, isayo nabo bakomeje kwikangana. Hari udutsiko tw'amabandi ndetse n'abazalendo nabo twavuga ko barimbura mukoro bananiwe kuzamuka misozi ngo bajye kurwana, bakifatira abaturage ba Uvira akaba bakomeza guhangana nabo, kandi abaturage ntacyo nundi babatwaye bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Ngira ngo utubare utubare n'amakwe ngira ngo babahaye kugeza saa 6 ibirori byabo, ngira ngo n'ukugeza saa 6 niba ntibeshe. Gusa umutekano uri muri bino bice bitandukanye bya Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi bamwe kubera amabariyeri yandi arimo, abaturage bakomeje kuvuga yuko bitameze neza. Twambuke tugere mu murwa mukuru Kinshasa. Biravuga yuko Felix Kisegeti ngo atagisinzira ntagisinzira bamaze kubona byarabaye amabuye, ngo byabaye amabuye kuri we. Ni ukuvuga ngo Kisekedi ubu noneho ntagisinzira, kuko nyuma yo kubona bya 9,000 byapasinze hariya n'undi muri Nord Kivu, yagize presiyo ikomeye cyane, isuka yaramuzamukanye, ntakiryama ntagisinzira. Gusa ngo icyo asigaje gusa gukomeza gusohoka aje hanze y'igihugu agenda atembera gusa kugira ngo rebe ko n'undi yokurikana stress afite. Nyuma gusa afite ubwoba bwinshi cyane, kandi urumva ko biriya 9,000 byapasinze, afite ubwoba ko bishobora kuzamuka mu misozi miremire y'Umurenge. Bizamutse rero ngo bibe bimurangiranye
rero bigatuma n'undi akomeza gucengacenga akabesha ko ngo bagiye kuganira na AFC 23 agakomeza kwereka ko agifite ubushake bwo kuganira nabo ariko kandi nta bushake afite. Ni ukuvuga ngo ubwo bamukoresheje bwo kuvuga ngo abone bya bihumbi byose bipasinga ndetse akabona na General Sultan Makenga akavuga ko bagomba gutabara abanyamurenge bari mu Minembwe. Aravuga isingaho birarangiye 9,000 n'ibiva mu misozi ya Minembwe muri operato muri rusange kandi nta ngabo mfite bakurushare mfite bari abantu bazitanga bira bihumbi. Ni ukuvuga ngo akomeje n'ubundi nawe kugira ni ukuvuga ubwo bwinshi cyane ko isari yose nabo bakomeza kwagura ibirindiro ndetse urumva ko M23 gusa abasenguzi bakomeza bavuga ko Fizi na Baraka cyangwa bivuyemo muri aka kanya biba birangiye Uvira zikuramo Kalemiyo iza nukuvuga ngo MDP turwanaho n'intaza Sarambwe ibo nuko amagenda direct neza ni Kalemi ni Kalemi kuko abari Kalemi nibo bahuye n'ibyago hari kuri point 0 abari Kalemi niba abandi barimo bakomeza ngo babagarure bazi kurwana bagakora imyenda ya gisirikare bakambara ya gisivile bagahunga bagatimbunda abo bafashe bakabakubita kugira bakavuga ati twebwe ibyo twaboneye kuri point 0 ibyo twaboneye mu Mikenke ibyo twaboneye Rwitsankuku ntabwo twakongera gusubirayo mwishake mutwice. Niyo mpamvu mwabonye ibihumbi by'abasirikare bifungwa kugira ngo n'ubundi batinya kugaruka mu mirwano iri hariya. Urumva ko Kalemiyo ni ukuvuga ngo iyo Fizi nivamo leta Kinshasa izabigize gute izabitsinzwe kandi nubona MDP yinjiye muri ho plateau imirwano izabivuye muri ho plateau bazaza bumva imirwano nk'iki nk'imigani niba twavana amateka na amateka kuko umva ko iraho plateau yose imirwano izaba yavuyemo yerekeze rero muri Tanganyika. Nuvuga ngo province Tanganyika niba yigeramo bakomeze bagura ibirindiro kuko nivyo leta Kinshasa yahisemo kumza kwinangira bagiye basinya amasezerano henshi idoha bakaje Washington bakaje mu Suisse ariko ivyo leta Kinshasa yasabye twirwa na cyangwa AFC 23 M23 yo ikabikora ariko byagera kuri leta Kinshasa yo ntibikore tukibaza se kuki leta Kinshasa yo idakora itubahiriza amasezerano abandi bo bakabyubahiriza. Rero bituma M23 yo ivuga ati birahagije watu leta Kinshasa dubeshe inshuro nyinshi ahubwo rero tugomba gukora inshoga zose tukirwanaho kugira ngo abatogi bacu batakomeza gupfa tubireba ngo n'amasezerano na Gisekedi atazayubahiza bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Biravugwa yuko biteganyijwe ko muri kino cyumweru cyangwa se uyu munsi ku wa mbere Senko ishobora kubonana na C64 nyuma yuko bakoze inama mu minsi yashize bababwira yuko bagomba kubanza kureka gukora imyigaragambyo ndetse baha amahirwe ibiganiro cyane ko Perezida wa Kinshasa yari yavuze Perezida wa Congo Felix Tshisekedi yari basabye yuko hari ibiganiro bigomba kubaho. Rero biravuga yuko uyu munsi cyangwa se ejo kuwa kabiri hashobora kuzaba ibiganiro hagati ya Senko na SSC hamwe n'aba bantu batavuga rumwe umutwe wa Kinshasa. Gusa bikanavuga yuko uyu mutwe utumva kimwe na leta ya Kinshasa biravuga yuko bana bakuru baba Martin Fayulu ngira ngo uribuka hari ibarwa bigeze kwandika ndetse banavuga yuko abashizeho umukono harimo ba Martin Fayulu harimo benshi cyane bikavuga yuko hari ibintu bimwe bitameze neza hagati yabo ariko iyo nama ubona igiye kuba bagiye kongera kusubukura ya myigaragambyo bari batangaje ku itariki 22 bakayireka ndetse bari bavuze 25 ku munsi wa none. Rero biravuga yuko hagiye kuba inama urumva ko bagiye kuvugurura ya myigaragambyo cyangwa
birashoboka yuko Felix Tshisekedi ashobora kuba yarumvishije akaba yarakuyeho guhinduka kw'itegeko nshinga. Urumva iwe yabyemera? Nuvuga ngo Tshisekedi we ira sengo cyangwa ira 64 ibo gusa icyo bategereje nuko ibyo bategereje gusa icyo Tshisekedi azokora nakora ibihabanye n'ivyo bashaka direct batabinjira mu myigaragambyo. Ariko kandi kubera igitutu Tshisekedi ubu ngubu biri kugaragara ko guhindura itegeko nshinga bitagishobotse bitewe n'igitutu akomeje guhabwa ari abaturage, ari abanyamadini, ari AFC/M23 ndetse n'amahanga muri rusange. Akomeje kugira gute? Akomeje guha igitutu leta Kinshasa mu buryo bamwamagana kuko ibyo ashaka no guhindura itegeko nshinga. Ariko kandi iryo tegeko nshinga ntarihindura kuri AFC/M23 yo twibaza ko byanaba byiza kurusha atarahinduye. Byaba byiza kuko atarihinduye twavuga ko AFC/M23 itaba ikiri ku ruhande rwa leta Kinshasa, itaba ikiri ku ruhande rwa Kinshasa, baba n'undi ntibabarwa. Tuvuge abaturage bari mu bice leta AFC/M23 ihemo, tuvuge Nord Kivu, abaturage bari muri utwo turere twombi ntabwo baba bakiri abaturage ba leta Kinshasa kuko baba bahinduye itegeko nshinga. Urumva ko Tshisekedi nawe guhindura itegeko nshinga nawe arigiye abona ko byomukoraho nkuko nawe afite abajyanama biwe abona ko byomukoraho. Je ntekeza ko bitagishobotse kubera igitutu afite bwana munyamakuru. Kongoro so zamugira iyo nama bwana munyamakuru yewe sinzi gusa nandi makuru ari kuvugwa nuko na za Amerika zitangiye gukansalinga visa yiwe batakicemeye visa ye biri kuvugwa. Wenda mu makuru akurikira turaza kwibashakira neza tubabwire amakuru ari kuvugwa kuri Felix, aho abantu benshi batangiye kumwanga ndetse n'ibihugu by'amahanga bitangiye kwanga imikorere ye cyane ko akomeza kwinjiza abazungu bagiye batandukanye hariya. Ngira ngo ubushize bari bavuze yuko yinjijamo n'abarusiya kandi ngira ngo urabizi ko umurusiya n'umunyamerika ari abakeba. Reka dusoza amakuru muri kino gitondo bwana munyamakuru, wavuga iki niturangiza dusoza amakuru kugira ngo twongere kandi dutegura andi mu masaha ari imbere kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu? Ikindi navuga gusa no kubashimira kufatanya mutukomeje kugirana wakoze n'undi ku makuru ukomeje kutugezaho ndetse n'abakunzi bacu bakomeje n'undi kutwereka urukundo. Gusa icyo twavuga nuko uko waruvuze ngo Kongoro wenda nta kiri umujyanama wiwe yabaye tombe kuko nawe afite n'ubundi ikindi gitutu akotswa nawe ntibimworoheye bwana munyamakuru. Reka tugushimire